دیروکا و شرطی دیسا لسر ری و دربین ولید ین برملکن. ری و دربین دادگرن شارگن براز و وارگهین کرنار ین خوله. ریاقیر نولا ماره که رش دشت و نوالان دقلیشه. و دیروکا و شرطی وکی شوپگیره که مراقدار شوپین پیشین کرده و هر وها شوپین مروباهیه ین لسر و آخیر دگرینه. ساوگرا سبیده مبری خدا ارسمیایی جی اواری قرالی نمیر انتیاکوس پایتخت خدا و خداوندان سنتزا باوریا روجاوا و روشلات بینر نجا دوستان خوشویست برنامه دیروکا و شرطی و نقله لجی هواره کماگنه امردو شوپا پیشی خانن به مموسته هجا دیروک ناس نویسکار هجا ممت انجوره اما هول بدن نوکی داگر کر نوکی کسین خیر نخواست وکی دلداره و آخه اما لی بکولن لسر دیروکا و لسر ناوی و چاوا دست پیکر ام بیشن حکومداریا کماگنه به چاوای دست پیکر و به چاوای بردوام کرد چاوی داوی لحات به هر آوای ناوی وان ناوی حتی نهاتی گوتن ام بگومان گلگ ناو خلات هاتی گوتن دیروکا کماگنه ملت و خلق و خافتنه و جیانا و به چاوای جیانا خو اداره کریه امی هول بدن به نویسکار هجال لکولنر گران بهاره برنامه خو بنرخینن و لباجار ارسمیای باجار کیج باجار هری گرینگی هاوینگه ها کماگنهی نه ام لارسمیای برز محمد اونجو از جامعه درکتن ام هاتن و درج بو لکولنا سر شارستانیا کماگنه اجاره انا امی دا کفجر تو وکی کسی که جوی آخی و وکی لیکولدره کی برفرهیت لیکولن سر به شهرستانیا کماگنه کریه دست پیک از خواست بیار پرسم کماگنه ناوی خوش کگرتیه او ناو راسته ناوی کماگنه ناوی کی راسته یعنی از خواستم اولی ام ناو بکن و پیدا بچین کرم بله ناوی کماگنه شخو کوتیه کرمانجی کابنو قدیم جی کوچیه ما نوب خداونده که خداونده که جن کوما جن جبر گرکی ده دنگ جاتونه و کی گه خاطر نمی‌سازن کوما جن کوما جن اساس کوما جن یعنی مرد کار چهار رو بکن نوبه مرد کار بیش جنگه ها خداوند لچیه بله به شکلی مرد کارش رو بگم بله کماگن شهرستانیه که 2200 سالیه بله همده موی سه دولت به هر راحتنا دامزراندن پونتوس دولت کاپادوکیا و دولت کماگن هر سه همان مالبته دامزراندن میریوان مروب یکیم یعنی به تایبتی دربار وان دا اوکا بهیز هیا نرینه که بهیز هیا که او کردن زیلانینه بله کردن زیلانینه او در جیو کم لی راکماوه نزدیک 2000 متر بلندیاوه باجار آرسمیا شخو کرمانجی ذات آرسمه یعنی وار کرمانجی کم دا به شکل دهات تلفظ کردن بلیف کردن یعنی وار وکی دهات بله وار اره کرمانجی کم دا وار سمه یعنی ولایت سام یکی به نام سام جی باپیروان ذاتن شخو بله ورا هاوینگه ها هاوین میری کمگین دهاتن لوه داره و پشت بین که همه هرن لوه داره سرای وان هنه قصر وان هنه خرابه قصر وان هنه همه وانا ببینن لوه داره قصر وان هیا کتابه وان هنه پیکر وان هنه قابارتمای وان هنه گلک ستل چه کرنه و
Ama pır tişta bibinin li vedere. Ama vaki dest pek. Ama paşe pişti ku me vedere da nasin ama herin projendere heyel jir arsamiya kaxte kevin heyel vedere belki ama herin jur peykerin şaristaniya kumacana nişani binarin ve bikin. Eme idi rabin biçin nava bajarı komagene bajarı ve havinge eme le bu kolun ka amçı bibinin o brez Mehmet Öncü ve haul bede ku me bede penasekrin çi kitabeye ve çi nivisin servedri çicika wataya peykeran o tünele keylvederi bukişti evi jmere bajarı arsemyayı Alikarya Namaste Eca Mehmet Öncü de Emegavet'in Rabbi için Navajarı Arsamya'yı bilir. Ji pênc bajarên komagene yên girîng yek jê Arsemyayê. Bînerên hêja. Ji kereba xwe re werin em bi hev re deriyê havîngeha komagene bitiqîne û em li vî bajarê şîrîn biqesidin. Kabê ev bajarê xwediyê tünelên bi rast, stêlên bi hêbet û kitabeyên hevokdirêj ew ê çawa razê xwe di guhê bernameya dîroka veşartî de bike kurtepist. Çawa meriv dadigere nava bajarê Arsemyayê li ser milê çepê Apollo Mitras meriv pêşwazî dike. Em li bajarê Arsemya'nın nihan ber stelekinin berez Mehmet Öncü ve niha jmere qalbi ki yek bi yek ev jmere rave bike peyker li ser milê latekeyî o em dixwazin در حقا بیپ استلی دکات چیز مرد بجه چی پیکره کی چیه Navê vî peykerî bi Yunanî Mîtray. Lebelib zimanê me Mêrdat. Mêrdat. Yani Xwedayê hîvê ye. بله Xwedayê eşqê, Xwedayê şewlê. Yani Xwedayê ku ronahiyê dide ye. Xwedayê ronahiyê bi wî şeklî meriv dikare rava bike. Ev stelek e wek we dîtî li ser kevrekê wetî qewlandin. بله Binê wî jî lateş xwe zaten û pêşiya wî jî dîmeneke û em bêjin pêda pêda ye. û dar û berê hereme hemî li vir tê xuyanê û em bên avê vê derê û yani bi tevahî dîmenek xaşik li pêşiya mîtra danîne. بله لغالی رو آواز دنرز باور دکن تو واته که هی یعنی چما tam دشته نانره لجر نانره لی رو آواز دی. Vallahi بدری چی هی؟ yani wexta ku peyker saz em bêjin ev peykerê wî plan kirî çi fikriye ez nizanim. Lê belê berê wî ber bi Rojavayê yani Celle ner bedri çi heyi? Kala bajar avahi çi. bele bele li vê derê jî seraya evê heye. Qesra ku mîrê komagene heye. Em ê piştî bênkê herin bibînin ziyaret bikin. Li vê derê kitabeyekî pir mezin jî heye. O tünel hene çend heb. Em ê wana jî nîşanî bîneran bikin. بله گرامه نوا Arsemya dudum. Apollo Mitras zik li hêla Rojava dinere. Dera ku awirê Apollo Mitras dageriya yel ser, stelên qiralên komagene tirba bîranînê Amitrates Kalinikos û her wiha tünelên biraz jî li wî alîne. Bele ev derbasok ke tünele ke gavadin lüyali mel stele mitra edneri lugori etnigari la ali ravadneri le em hat ve deri em ve tünele rasat diyar ku ve tünele neri yani ev tünel dışı çemek pişve deri derbas gibi
tiştê tê gotin di bin çem re derbas dibe û qala keyî li ser girê hember. Derbasî Gengazê ku ev tünel serê vê tünelê xwe digîne qala li hember li ser girê hember. Tüneleke bi raz diyar ku xebateke gelekî mezin tê de hatî kirin. û dirêj yani bi mebesteke ne ku çem pêpeloka hatibû kolandin ne bê mebesteyî ji bo rojên giran artêş xwe tê de yani ji gel xwe tê de xela rizgar bike diyar ku vê mebestê ev tünel hatiye çêkirin. Tê gotin ku tünela li Arsemyayê a hêla Rojava di bin çemê Kextayê re derbasî qala li ser qîş a li Bakur Rojavayê Arsemyayê dibe. Wertê famkirin koma geneyî bergiriyên xwe yên ji bo rojên giran baş wergirtine. Temaşevanê nêca di bernama Dîroka ve Şertê de em ê pir giringiyê bide ser nava. Koma gene em dibêjin dewleta Kurdayî pêşî dewleta pêşîyê Kurdayî li gorî Seyda dibêje zimanê wan zaravê wan di navbera kurmancî û kirdikî de bûyî zazakî dibêje. Baş e çima navê wan biyanî yan haşwar bibêjim Egîdîkus hûnê zanibî qala navê kê kir? Egîd navê min wextê tu ûsekê pê vedike ew nav hinekî nav hev dikeve. Mithridates Kalinikos navê navê bavê Antiochus ne were? Başî kerem ki Seyda navê wî tu ê rastîn tu ji me re bêje. Na Kalinikos yani em binivîsa Yunankî Grek yakem Kalinikos kesê ku komagena damezerandiye yani bavê Antiochosê yekem navê wî bi şeklî Mithridates Kalinikos hatiye nivîsandin lê belê rasta rast ne hewcê ku mer guhê xwe virda bigire mêrdatê kal. Mêrdatê kal. Mêrdatê kal. Mêr xwe ji mêrtiyê tê. Bele bele. Mêrdatê kal xwe pêşiye wan e. Mêr şevle. Mêr. Yani mesela mêrdat kesê ku ev dayî şev dayî ışık dayî. Şev dayî. Işık dayî. Belê. Mêrdatê kal ji xwe bapî komegen yani. O li gor rivayeteke bi ev Arsemya li paşî me Mithridates yani mêrdatê kal bi xwe damezirandiye û paşê jî Antiochos berdawama wê kiriye û em bên teferatê wê çêkirine. Belê ev camerê em qal dike kî ye? Ha ev. Ev pêkir, ev xebartme. Mithridatê kal. Mithridates Kalinikos. Mixabîn hezar carî mixabîn serî wî tuneyî. Peykerek li alî rastê ye ev êkeyî ew jî tam ne diyar e. Lê ev ê Mithridatê kal Mithridatê kal ne were? Bele, mêrdatê Mêrdatê kal e. Serî wî tuneyê lê nigî wî cilû bergî wî ji xwe cilû bergê ê Antiochos jî wanî tevjidandî di heman modelê de yani vî awayî lê serî wî mixabîn tuneyî jêkin. Çi hatiye serî jî ne diyar yani em dizanin. Ez gelekî cî warin li alî Derya Spî û Egeyê wan dirana şaristaniya a Litya Lîkeyê geriya min ya her kevirek ji bo danasîna wî nivîsek li berdanî. Lê li vê derê em digerin heger ne bi saya Seyda bi ne saya tecrüba wî û lêkolînê wî yê giranbiha bi me gelek cî nizanibê ku çi ye çawa ye. Yani tu danasînek tuneyî yani belê yani ji ber ku sedemê tê zanîn em baş bêt zanin ev şaheseranê hanê wanî vî awayî li cîkî dibêje me bihîstî ku gule lê reşandiye yani vî awayî rewşa nîrxê me bermayî me ev e. Belê Arsemya havîngeha Komagene. Komagene me Seyda li gavadin qal kir got ji kotê çend roberê em li kotê berçem bû bin ev tiştekî pir giring e. Kotê berçem yani girikê li berçem vî navî ji devê kê dibêjin gundgê li herêmê êl derdorê ew dibêjin bi 40 sal 50 sal berê me digot kotê berçem Seyda jî dibêje vê derê ne komageneyî rastiya xwe de yani navê xwe ji kot sînî kojîka koyê mayo koyê zazakî zaravayê me kirdikî ne war kumaşkî
Yani koy dersim o, koy mao. Az zaravayı mı kırdık ki başını zanım. Le beli nave xoş kod sini o yek bir yek emi hevr bidin vataya navaş var. Vekin hineki behevre hin bibin. Havinga koma gene Arsemya. Berdevam. Waliye Komagene yeb navê Potalemos berî zayînê di sala sed û şêst û sîyan de serxwebûna Komagene îlan kir. Paşê lawê Potalemos Samos hikûmdarî ji bavê xwe dewl girt û qirallik xurttir kir. Berî zayînê li destpêka sed sala yekê de êdî rişkê Ermen û Partan jîr dibû û çavsorî li gerê herêmê dikir. Li ser vê yekê Kral Samos lawê xwe Mitrades Kalînikos bi dotmîra Selevkosî ab navê Laodîka re zewicand û bi xêra vê zewacê Komagene bû xwedî pal û pişt. Böyle temaşavan ecem got diroka ve şartı li cihwarên biraz û ezoterik digere. Ev tunela ji alî her kesî ve têzanîn ne ku razeke ku nayêzanîn. Lê bi rastî jî kem kes dad dikeve heta jêr. Ev tunela duyemîn em dikevne. A yekemîn pirzêdem nikeve pêş de biçana. Lê ev a duyemîn li devê se devê tunelê warnivîsek heye. Yani kitabeyeke ji sud û sî hevokî pêktê heye. Em vê tunelê bi xeber didin jêr. Lê tuneleke bi rastî jî bi xof her ku mirov dihere her mirov berjê da dikeve hînkayeyek li nav çavê mirov dixîne. Ev diyar ku berdewama bê heye. Yani wextê eger xetmandî ba hewqas bayê hênî li ser çavê mirov nedixist. Em ê dakevin heta ku derê biçin em ê hûl bidin pêş diherin. Kerem bike. Jinav pêve pêpelok diqede xetereyî ya rast xetereyî. Eger nigê me bişermite em ê xulkû bibîne ez jî nizanim. Heta ku çava dibîne wekî qulmişkeke reş û tarî û dirêj wekî labîrenteke yê serberjê re sernişûve. Lê bi rastî jî biner devêt heta ku em dibînin xeber didilê biner zemîn dûz dibîne. Nigê me ji ber min bişermite ez nizan zê biginderim heta ku derê. Rastî jî balkêş e ev ez bawer nakim ku ev tenê heta cîkî nêzik de bi encam kiribe. Erê li gorî tê gotin li jêr du hebode heye. Ew cê ku em bêjin keşîşê wê evê derê dahatî vê derê ketin sûkê yani ew çelan dibêjan derê wek em bêjî înzivayî çi yani xwe dewşandin ji gunehê xwe ji em bêjin yani hinekî eweke ruhani yani ibadetekî taybet ez tam di heqa vê yekê de malûmatêm tune yê lê wer dibêjin dibê du hebode li jêr heye. Lê ez wê baweriye de min li gorî ku bayê hênî li ser çavê me dixe ev berdewam diku dihere ji xwe dawiya wê jî xuya nake. Belê tunela Arsemyayê gelek tunelê wanî diyar ku heye belkî gelekî hatine hatibe keşifkirin jî heye. Bin van çiyana wanî kolayê ev jî ka tiştekî gelekî balkêş e û razeke taybet dide vê derê. Gera me Arsemya em ê ji tunelê hewl bide derkevin û li ser devê tunelê tiştên hîn barkêştir heye. Keremk. Digel Ermen û Partan İmparatoriya Romaya jî hingê hêdî li herêmê belav dibû. Tigranê mezin jî xeber dide jêr û Komagene dixîne li bin hikûmdariya xwe. Komagene 17 salan ango berî zayînê heta sala şêst û nihan di bin hikûmdariya Ermenan de dimîne. Generalê Romayî Lukulosê di Sos û her wiha dostê Kurda li pişta Kurdan radibe û Tigranê mezin ê Ermen têk dişkîne. Di vê hênê de Qirdê Antiyakos jî li piştê General Lukulos dixîne û derdikeve li ser dika dîrokê. Antiyakos xwekî filoroman ango dostê Romayî dide nîşan. Li ser vê yekê İmparatoriya Romayê bajarê Zeugmayê yê gelekî dewlemend ji Antiyakos re dibexşîne. Bi vî awayî Antiyakosê zîrek bêyî şer bike sînorê xwe fire dike.
بله بینره دوستن خوشویست گرا ل ارسمیا درا هری خوش بالکش و هری مرو دخناوا کلجانه املوی درینن لور پیکره انتیاکوس و هراکلس به رومایی دبیجی هرکل وقتی دیدن یعنی شخص دیاره دجلو برگه وانده دروش وانده دیاره لی مروف دکانه گلک نخندنا سر وی پیکری بکه یا راست به تایبتیش که لسر جلو برگه انتیاکوس یکمین به پلرینه و تفل شداندیه yani vaki şalvere ki luxakiriye le em bejin xeftane xo yani ew cileviye hinekî fire tev jidandî yani vaki em bejî kemereke jelîde daw delingê xwe tev jidandî li hev pêçayî û bi şilfê xwe bi em bejin neşû û rengê li ser cilû bergê xwe bi rima di destê xwe de û Herakles destê xwe dane hevdû براستی که به ساعت امریکایی نرخنده سویا بکه ده همان دمیده ده عالی دیپلماسی داشته جبو ام ویژن آشتیا مروواتی آشتیا گل جیران اکود نوا شر و پرچونه دنن اف دکانه به سمبولا آشتیا جیکا ممسته مهمت انجوجی که گوتو بو ده پیواژه آشتیه ده ما پیشنهاد کربو و یا بک سمبول اشتیه براستی که پر به منطق پرجیکا کفامش و پیشنهاد راحت افینجی در بازار لیکانی اشتی کی کره بکه هر وکم پی زانن و جراحانه هر کس چکو سلاحی خوی وکی حوتا هر دکشین سر ام ویژن نویه انتیاکوس هند بیدن پیشی ما به چوا اهل اشتیه بویه چه مثلا برین ها 2000 سال پیام چوا دایم رو وایه عمروه ایرو سال 2000 سال 21 ده تشته دکه هویتیا دکه شوار تدیتن تزانین بله از خوازم اینه که هراکلس و انتیاکوس اینه که سرویجی که چند نرخاندنا بکم و زی ویدری برنامه بداوی بکم جوخه دگلک پیکری هراکلس ته وانی تازیه هنه که اتلتیکه شخوا اون پیش زنی شلدم بندم هر چی وانی کلی پیکری وانی خدای هزو قدرت دیگه تریا شهر دناف نگه هراکلس خویاد که و شهر لپشت ویزی وریه هگر توار ببینه و سری شهر حتی نه برفراهی اف کتاکیت پر زیاده نه دیدن اف سری شهر لهراکلس فتلیه لی دیاره کو جبر دکتیه یعنی اف بداومیا وی پیکری هبویه نه تنی وانی بگی شهر لپشت هراکلس وانی فتلیه شخوا پنجیوی خویاد کل ویدری تریاوی خویاد کل سریوی سچاوی بله اف روشا هراکلس بری ریاوی بکوریش که ام به سر انتیاکوس بنره شلفک د بروی دیه الیوی راست دیه اند بینه شلفیوی مجوانات به شلف شوره کرد قبضاوی ورا خویایه ل کالانوی گلکی بالکش جپن شهران پکته yani سری شلفیوی خود ده سری شهره کی بنره هنکی حرفیه ل دیارجی و دل ویالی سری پن شهر هاتیه خملاندن yani kalanı şilfi Antiyakos büyüğü hatiye xamlandın. Cülü bergivijika juha cicina smil serheyi avok vedre o ki çakle dara beri bine dara beri de dorame darsani beri heyi jüve çağı diyar buyi darsani geleki mezin vedre hebuyi sembola ki Mezopotamya şu dara beri yani davreke piroz. Sterk serheyi yani çen hab sterk az penizanım yani nayş martın جبر کنه جه هنگی حرفیه رقم که وجد بکم معلومات که آگاهی که نچیبده بله تاج سریویش خو نقص من تاج سری انتیاکوس هایی yani تاج کوانی دن سری تحکم داری ندیتیه تنه اف تاج من سری انتیاکوس هایی کمین دیتیه لی تشتکی دن هایی سمبولا کردایی وقتی کرد ج کسی هم بری خورا آشتیه دخوازه و بسلاح به دبیجه توگامش تر سر برجر Ango az şer naxwazim. Az mirove aştiyemim. Em bibêjin Antiyagos hükümdarı Komagene peşin hükümdarı Zirek û Zana
Ve dedi peyameke per balkeş dayı yani kese kubel vi pekeri binare bere rımavi yani hindi beji şurevi gavadan rehbera hat ve direkt ture hatın rehberi ture dugo vaki şur binavdıkır de brasi jika vaki rımeke yani vaki dare hükümdar ahi mesela dare bejin Hazreti Musa binavu denge bere dare xwe bere çeka xwe berbijer kiri yani ji Herakles'e ve peyame dedi ez kesi ahli aşti az mirovi sulhemim tuji muani bepejirine peyame kovani dayı o le avrevi jordel Herakles neriyi ered hindi beje agor zanır çi falan yani mirovi ki jnava xora bugi le brasi jika haq dike jamer ha yani merik denavera dehab hükümdarın barbar da buyi denavera Persav o Roma da buyi yani denavera van hezin ku jukhara rahat nad sakini dukhas dünya gishi fetah bike ve komagane bey ku şer bike walatek devletek avakri hükümdariye ki xoşik o bey ku khune bir jinjika sinore xwe am bejin henek dedora diloke o hatta am bejin mera şivan darana frekriyi zeugma jukhwa hükümdari Roma'ya yani jibire baxş kiri goti kerem ki aştar bajareki devlemendi belej diroka ve şarti bername me davi hat hatta bername ki dine bin nava diroke de xatre var